Okay, abusian for Aradi Yankupon Shani Pebia and then you bring what Jibre now what Tia Fidikesia when I wash a minimum sir in Shira a free yamin sem about fear and then you bring Sanya Damunimono every Thursdays Yawa then you bring Yatanasi ne defender. We are in to defend the good name of the gospel. Yatanasia ne yebe pense Bible mu na ensema etwagu social and in the media so no. Yatanasi say ya near the year betu ye yebedi nkomo na onyame asofo a onyame nwosra ete won so onyame tumi te won so ni ya ka bom na nwosra na ka bom na ma won so wadi adanse ye enti anwumre Midiane the wise man, the defender so frame ya meje wo so. Yatanasi sia ne yebesua de ne yebedi nkomo na yebegyina nyame asam so abiebie nsam ani. Wonti bibia ase a ena nwumre akonya ne beba yebebie phone lines na tum na yedidi nkomo ne atwe nkomo opese wodi nimde de wonsunim ede ba akonya ne beba yebebie sa akonya na tum na wafrebi na mesere anidie mu se ofre phone lines na anidie mu aya low TV set no 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 na yentime ne won kasa na emoa etia na nwumre defender yatena sise no ampaya ebeja yatena sise no yebedi nkomo yatena sise no na chese odom baba dom so ama enne anaji oh god onyame asofo ne onyame adifo atena sia ne yebedi nkomo ne yebesua de etia na yawadan jebre foul pen foul book na make sure say ube take a lot of point na enne yebedi nkomo yebesua de na enne no ansa meyi onyame asofo madi no me pese yetwa ye ho ba na yekoba meyi onyame adifo no madi na enne nwumre nso no ye de adesua na gufom mesrew akonya ne beba yebebie phone lines na tum etisi yebie phone lines ni tum a ahobrase anidie mu yebie tum pe make sure say obe low TV set no low TV set na yetimi atede woka one low TV set na yentimi nte nkomo no na yenni nkomo na asubie mba defender yetena sisi ya na hit defender yetena sisi ya ne yebesua de yetena sisi ya ne yebe educate nyamemba yetena sisi ya de doctrines enkyerɛkyerɛ bi a enwie pɛ ma Kristo ahenie no emwan yetena sisi ya yede ne sɛ ye makwan ne nyame honhom a eti nyame asofo so na abia hinta samani jebre twɛn ye dane ye ho aba ye ba ebedi nkomo ye nkomra Wei aye Seer boho die ye ka Seer boho a aye company a ebe man nsuo afa bebia ifie ni shebia wunya frɛ number na wo school ye beba ni aba be na wo nsuo the machine we say eno no machine a the whole Ghana eye ba ko pe na ewura wo man eno ti da bia wo fie le shepia wo so mutimi nya nsuo machine we betimi atusu ama eno ti se wo pe nsuo bia enya ba bia se Seer boho e be ma wo nsuo fi se yenim se water is life. They be a transformation house and your transformation say you transform the park of the keke. Then boom so Seer boholes at the Insua Bremo. Insua Oba Betino machine need to be called 350 meters deep into the beer. Obedience in the Seer boholes bawa. So whatever Seer borehole is, water flows. So we should show you cheap fine. Now who Dr. Ogyaba the telephone number 0244 166 797
020-816-4125. One village, one borehole machine, now me can't once. The son am kwaso a eba. Nti first one na baba bidu. And what present engineer wo ye machine ho adwuma nyina wo say the whole Ghana ye machine no eno ne the best eno no ne first year o maye e dia ba Ghana ha sei. Nti ye dia no betimi atunso ba bia. Onipa bia obefa number na wo be free bia. Ye beba bia wo fie ni she bia betunso because we no o say machine we no first time ever e bi ni Ghana ha. Some machine we need to use. We are here we do ha. Nti the bia be free you bia and the bad knows. Na me onsha bia. God bless you so much for your hard work, and I hope for sure that the rest of the machines will be coming. Seer borehole, wherever Seer borehole is, water flows. FC Cosmetics is a top-notch shop when it comes to perfumes, makeup sets, skincare, and quality hair. You can plunge into our created designer perfumes like Armani Code, Blueberry, Ambada, Dio Savage, Latar for perfumes like Camera, Assad, Yaira, also Dora Collections perfume like Pink Heart, Lion Heart, and Colorful, and also Curation Lamis perfumes. And for perfumes like fragrance rolls like Berry's Weekend, Ophelia, Savage, and many more, contact FC Cosmetics for your elegant fragrance, unforgettable impression inspired by true refinement. If you want a touch to your everyday looks, if you've been waiting to purchase quality, authentic, and affordable makeup products, then your time is here. FC Cosmetics offers you quality makeup products for all your makeup needs. Talk of MAC, L'Oreal, Maybelline, Lakme, CoverGirl, we got you sorted out. Our products are value for your money. Skincare is self-care. Skincare is the only heir to image. Review your natural beauty, glow like never before, unlock the secret of radiance. Pamper your skin, nourish, hydrate, and transform. Elevate your skincare ritual. FC Cosmetics is here for all your skincare solutions. FC Cosmetics, nature your skin's natural glow. Good hair is the difference between a good day and an amazing day. Being a brunette beauty never goes out of style. Are you looking for luxurious, quality hairs for an event? Hairs that speaks for itself, from ordinary to extraordinary strands? FC Cosmetics is the deal. We trade in all kinds of hair. Take of raw donors, factory made, bundles, closures, and many more. Come to FC Cosmetics and embrace the magic of healthy hair. FC Cosmetics, restyle, you smile. Locate FC Cosmetics at Ahensang, opposite China Mall, adjacent to Kumauman Rural Bank. Contact us on 0530-476311 or 0201-917-774, 0537-398-866. FC Cosmetics, your body will thank you. Wei eye Seer borehole. Seer borehole die. Ye ka Seer borehole a eye company a ebe man nsuo afa bebia ifie ni shebia wunya frɛ number na wo school. Ye beba ne aba be na wo nsuo.
Okay, abusiafo nyame nhyira nipa bi asabere wagye bra wo twɛn se yɛbɛba sɛnea meka kyerɛ sɛ yɛdane yɛ ho ba yɛbɛyi nyame difo no madi ɛne nyame asɔfo a ɛnɛ anwumere nyame ho sra ɛte wɔn so nɛnɛ yɛbɛsua adeɛ na the state Seer ɛwɔ yɛn ntam na ampaya ɛbɛdwa ɛnɛ nkɔmmɔ hɔ yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛbɛsua adeɛ akora anwumere me mu adwo ya meje wo so papa bibi aboko aha ya de radiase adom na nkwa na ebo adwuma still young eguso papa I refuse to grow still young medase bibia ne nwosra onyame dia mawo medase papa ye mo akwaba ya me eba dwuma de kesi pass we know wise man papa bibi aboko nyame adom ye bedi nkomo ne ye besua de adom ne ahwe ene no ensam wo ho ene ye pese rade famo so na mo bless ye Wonder Arena. What do you for wonder? Papa, Yama Wakwaba. Ever defend the Jumadi so. You be seen idea. That's right. Now, and you bring and come on, now you bring so I was seeing idea quite cheap. Papa, minim so your software, so you deal Wababon things some Bible now. Dane Damudi preach each no. Bible in same or ha a webra. Na the case mu kro ya ka me krate say the Bible no kora no ka hu hia ka yentum nanka yenya Bible kan na fa so ni so na odifo wanya betena se me pese hwe video ne ba okay na ye fa free ho iti ye hwe video ne mra sisi a ye hwe sa video ne mra sisi a Listen, we are not criticizing the Bible. We are only analyzing it. We have to, because that is why the brain is given for. Let's check the authenticity of the Bible, because some of you believe that there is no contradiction in the Bible. So let's read the scriptures. Numbers 23 verse 19 says, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and he will not do it? Or has he spoken and he will not make it good? So the scripture says God is not a man that he should repent. In other words, he cannot under any circumstance repent. There is no need for any spiritual understanding about this. It is English. Now let's check other verses and see if it agrees with this verse. Exodus 32 verse 14. Let me read the King James Version. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Now, after reading this scripture, can you as a Christian proudly quote Numbers 23 verse 19 and say that God is not a man that he should repent? Because these scriptures literally breach with each other. One said he can't and the other said he did. So without any argument, this is clear contradiction. So the question is, can God repent? Because one scripture says he can't and the other says he did. So which is which? At this point, we need a spiritual understanding, people. Oluman. Bemena. Dia branti dia betum no. Numbers 23. And Odinka 23 verse 19. Verse 19. Brofo kasa no ho. Enya ye kasa o. Enya ye kasa o. Eti broni no ka ne kasa no ho na ye de ba ha. Na ya sha ase ne ye konho ntokwa. Wo hwem kura na aka enya logic say ye kotena parliament ne ye koka brofo ho. Eye de na mo kotena parliament kura koka brofo ho. I'm telling you, na ya hye mra. E de amankofo mo wo manimu a enya omu nyina na te brofo. Maybe say, Assembly about debut. Minya baba by your presidency, cream, say parliament hono. See a quack or cabrofo. Debbie. Uko India, mon cabrofo. French, Uko China, young cabrofo. Now then a young quiet dear. Yet to me for tree cassa. Eti, a do baby, none be some who say, a year. Yare na akankofo bi anase because ene kura no omutimi reti osofo ye genuine say o kambrofo dia na o ye genuine anyansanim when the catch us John the Baptist na o kambrofo
Enuti we eya brofo kasa o. And people teach and want to you know. Brofo kasa. King James version no. What run with Old English. And to Old English no. Sa you word say repent no. Or patch say fail. So when me patch no. It what kind of has here was say repent. Baby a waka say repent no one no mom na one waka ya de no opese wo kire say nyankopon aye bone ba nyame nya bone no wasesa eno ho asem na no waka no so so one wonya nipa no aye bone it won't mean sakra and they do baby so was abeka repent no opese wo kire say eno ne ye fail na no ye brofo kasa omo translate ye no e na kire be hye ho na obi kasa na yeni abre hu kirikirikiri yanko ka twi ye twi for ye akanfo Numbers chapter 27 okay yanko hwade ye onyankopon nya nipa na wadi atoro tio ana woni pa ba na wonu ne ho ha waka se woni pa ba na wasakra se akobo adwaman oh adai wasi onyankopon nya onipa na wadi atoro ana woni pa ba na wonu ne ho ono de obeka asem bi na orenye enti ha sei no sa repent no wo hwa se ye translate aba ha sei pa ehefa na repent ne hye ana woni pa ba na wonu ne ho onye onipa na wadi atoro ana woni pa ba na wonu ne ho enti ha no atoro hye baabi na wonu ne ho so hye baabi that means sa repent no ne nkyerase nie na adan na wo mo tro mo translate brofo de ba atwi no omo abeka no kore wa ha na wo wa ba be som chinchina atwan se wo na ade brofo ba wiase wei nyansa nim enu ti yesu atra no wo se na nkofo de fa no wo didi nsem hu no nyankopon wo se wonye onipa ba no wadi atoro onye onipa ba no wanu ne ho it is what who the word repenter. Besini free abrofo ni mu na bra beka wu krom kasa. Anu ti ne ye fa nyansafo so mo translate ade ne fa maye. Na yan contradict amfa nchi ye ho anwe. Wa meka twi no which na swa na if you check here and if you check here people teacher massa go and sit down. We ehun hia kra se ye kan wasem because ye brofo kasa. Was wonye nipa no wadi atro onye nipa no wonu no ho nti wakohunu se repent hye ho a enti de anche se opa che se bible na twa ntoro sa no peso kire oh onim se bible no kra no ono akasa ne na kra wonte brofo no ono na wakasa no kra wonte brofo no so wote brofo na anka eso wote ne ho ase hunu ne se it could be say a hasay no ya use sa word we but ne nkyerase ya nkyerase onyame akoye bone na wa repent it is what brofo pa anko be hunu say a hasay Old English King James version wotimi kan ne brofo bi na wo bisa say enti sa brofo ya da ho ya pensu King James ne brofo a okeka kan ni nyina no ya pensu ntimi mfa mprichi ma ne ye enuti wei eye brofo kasa Bible no contradict ye enye hwe said ye tie no sanity dabi wonu mom na ente brofo me se mente brofo sa wo bi sinami akwa ente brofo ba akokra enuti wei a Bible no contradict enko ba bia repent in Old English simply means to fail so on them patch enuti say Old English na wo akwa kan na wa ba be kan ba bi foforo ha eno nkire se wo adwene mu no sa na tie ente sa Old English ye ya pensu kra ye nyu sa wes no into one thing ho as a people teacher na say on the brofo no na waso mu twan ya one tena ho obi ebi mu be ka brofo ne sa na ebi mo so e make impact ni nyina ka ho na eso okay odifo nyamsha Paspino Papa Wiamaye, Wiamaye, na the chine say, Marcasa no Kosowa. Kasa na be Kosura ya betre. Oh, say, one, you won't call football homo kind Bible to say kind graphic. Actually, I say, no, yeah. On what kind Bible no sa or kind is a graphic. The understanding of sa some no can and only any knowledge about it.
God is a merciful God. Onyankopɔn owehumɔbro ne adoye ne ayimhyehyɛ tema nti saa word na wo kan on tiase no tie and Exodus there no so a quotation here say Exodus 32. Exodus 32:14. Exodus 32:14. Yes sir. Also fa the yankwa kan atwi no. Wo say na Awurade nu ne ho ewo bone a wo kan se orebeye ne man no ho. Enti ha sei enu hu eni adwen sa kyera. Difference wo mu. Yes sir. Yakopon bone be na wakwa ya obesa kyera na ayo. Anuti se wa betwa repent dia hya ha sei ya. Opa kyere se enu hu se wonu ne ho ewo bone a wo kan se nka orebe abeye omo no. Enu ne wonu ne ho afiri ho. Enu nche se Yakopon ye dibo ye ni se or repent say. It is a okasa Bible no contradict ya. Yankasa yan ye contradict ye ho. Ba Bible ni de contradict wo ba bia. Ebi ni say obi akwa kan ba bi. O say Bible say ye nom na me yemmo. But Bible no so anka ne sa. O kan twi kasa na. Wo say nom na bo na fefe na hwehwe ase. Na o sorry afna ye de ba wo so. Open up na buku su ko yo so kan kam ye bia twetwa nti o se Bible say mo no na mamomo but enya sa so na twi kasa ne ka o so twi ni mu na sa wo kan ya wo se wo de nom wo na papa ti baabi na wo ka asema che wo ka che say wo de kɔ na akɔ wie so a meba beto na meba beto wie enkoma mu di ye mitie mu wie a wo de wo behunu de meye o pa che se kɔ eye twi kasa etu wo se wo de nom na wo nom wie a se minim se obabu obu wie a obefefe because e bro ene fie ne nam o fie wie wa ne ne ho wa fefe adwonso ho na wa hwehwe ase na wo hwe ase na wo hwe ase wie a wo be sore no na afna agina wo kon so oba cho se konom eye twi kasa me de sa na me hu no me obi obeka che se Bible na ha contradict bia no saa na okọ China nso na se China fo ko yi omo Bible obeka se Buddha fo de no obeka se contradict because won take us bia e be contradict wan gasa iti e kasa as we know papa yanka Genesis chapter 6 verse 6 Genesis chapter 6 verse 6 dia me pese me kan ohun ono Bible no nte Bible na se abrantie no aha nte Bible na se nti e so onya abutre Genesis chapter 6 verse number 6 o se na Awurade nu ne ho se oye onipa wo asase so na eye no ya na komem na Awurade kan se mepepa nipa a mebɔ wo no efiri asase ani ampara efiri onipa so kosi ntoteboa ene mmoa a wɔwea ene wiem noma so efiri se manu me ho se meye won nti nipsisi a nipa nyina ye won ye da ho wo mani nti on say asam no waka no on tia ase nyame ye omobruhufo onim se eye din ya nipa be fom mema ya mabo mo ede obefom yen kan Malachi chapter 3 verse 6 papa kan mami because asam we see in trans person be kan bebre on word na on tia ase we contradict ye brofo na wonte onte brofo what you say Malachi chapter 3 verse 6 eya no mka se bia o tena se na o keka brofo no na utimi express wo ho na kyese wote brofo no hwe ye nim obi se onipa na o ka twi ye nyina ka twi ba to kopi otumfa himfia wo be so onti twi hwe I'm telling you Wakasa betimi am watwa nyan be se miensa so na wafiri ho Malachi say 3:6 Malachi chapter 3 verse number 6 Malachi enwoma etimiensa aha yan de ne kan etimiensa chichemu sai ensia na me Awurade men sachera entimo yekopoma mudi wiesa yanko was say 7 no ntutusuo dudu eho asem 7 every moja no bre no preso na mabɔ mo pro no afom me abesi ba amosane afri mashade ho ye wo bia nka se mukum dadaada me onyankopɔn maka o me se mo boni tinka mese mo but me wo se nipa suban no
enti omo use the word repent our pastor say wanu no say eye kasa wahu enipa ya so oden wo ye nipa dian wo ye nipa dian nipa befom enti eni tira ye ntira Yesu ba ye odi adom ne bedum yen enti o se ono no onunu so obo nipa but still now no na se me ya de me nim hu sama ya de na se ade ne kwan se me ye biom ana so of me boa ene kwan se me ye biom but still na me jam ade ne wo ho na me aka se ma pensi echi ba bi san dia be bossa ni pe echi dom se ene ma ade a wo ye yanka me se wu ntiri still now me de asemesi e be support o ama saboni bi ba asemesi e ade aye ntamgyina fo e de ama me no mienu Ati, ya bonu kra no ya fomo no. Eye me de me hunu say. Akwa no nka say bia quotation na wo Bible na ya yi o. The word repent no on tia say. What na problem ni nyina. Waka tu. Hwe. What na problem ni nyina. First pa brofo. First pa brofo no mu use no. Ene mremu ente sa biem. Ene so obi ka say I am busy. Ene mremu no o kan say my plate is full. Obi say I don't care and yen pensu or say it doesn't bother me. Nsu ni nyina ya asamba aku no. Obi say I am happy. First now obi beka say I am happy. But enne onipa no beka say I am on top of the world. And obi beka say it is not important, but enne obi beka say it's not a big deal. Ni nyina so ya brofo ba ako no. Enti say obi akotro say repent. Now so won ti ase ya. Argue with your phone. Bible ne dia contradict wo ba bia ene Nyankopon na ene Nyankopon obi o say won repent ene ha dia o say wa repent. It says ayanya dia ene says dia ha dia o say wa repent. Eya brofo kasa Nyankopon kasa kura no brofo no Nyankopon kura wonte. So no be am. What the kasa na dia ya translate ya de no but more serious note I was say yama branch ehu say nyame asem e ban say na wo kan e say wusua ko echi dansa this is the second time we go for ho no ahu abekasa unya keka nsem bi say ya na say wo say na adwene ye brofo na wonte brofo no say na adwene nti no next time wonte brofo no masa ye yanko university ni bi but enkaka edi twehwe ho o kira Bible no na say won say sometimes o Nyankopon so be mani panyansa ayenkwase asem enu tu wonim say wo kira Bible no ebi ase yenso ye ba betera ha odi nsem hu no also for wonder brem enkomo papa kan nyina waka nyina wawie on say sada papa e kan ye no the problem here is repent. Repent na brand ne enyanti ase ne di kan se obi e ka asema na obisa ho se infa na nipa ne efrie ba so obi bisa asema it is two things either say nipa ne person want ase and also person criticize na se na brand e ba yi metu ba culture plain say it is not because of person want bibi ase but because of person criticize your Bible no say na make what you say now me pese me ko echi but repent asem na wo ka no wo hwe the original manuscript ni mu a repent no wo translate by enne brofo di mu a se na me pa kan no Bible no enye ye krom kasa ana se enye brofo na ye di tworo ye wo pese wo nti Bible na se ye pa e wo se wo ko chi to even to the Aramaic or to even the Hebrew and so obetumi ate Bible nia na Bible na e pa kire no but he not translate it very simple ama yehu repent Hebrew no mo friend na come as to feel sorrow regret change and as a relent first one na kai no that God is not a man that should lie or a son of man that should change. The word change now or no you should say repent now you so another translation you soon as change. And that translation so you soon say Nyankopon like what should I use? Papa can say me I say more kind say God does not feel sorrow. Because another word for the word repent is sorrow.
I say Nyankopon okoso afre wan. Okoso akere wan. Wan no kwakoso akere. Osere boniface di ama wan. Menim say na make what you say. Good. And Bible so my say Nyankopon won sisa. Say no tie sa no tie. It's the same yesterday, today, and forever God. The second scripture no use you know. Say God said he would not he will repent for what he wanted to do to them. Exodus 32 verse 14. The word repent na wo ho no. And only relent. Say come relent as kire ne yeden. Finally yielding to a request. Finally yielding to a request no. Na kire kire Nyankopon ka kire no say sankofo we mekuo mo. Me sell mo. Me solete mo. But because of mercy. Good. Yeah. Because of mercy, he decided to yield to their request. Not because he has changed. God doesn't change. It's the same God. But say or relentia. Akwe say obia to say na Nineveh for no. Oka kire Jonah say ko Nineveh ko na ko ka kire say mba be say mba be ku. Bible say nkrofo no bom paye no. God relented. Ya the Bible focus say more. And the children repent no. But who the call the original manuscript more? And the children say, Nyankopon ma kwan. Say, hey, I have shown you mercy. Because of my mercy, inti na ma ede, majimatum. Enti akwana asema wo ka no. Ni nyina na ekusi say, when you come to the tree is translating it better. Very well. Kenya Christianity. And no person here. Or no person attack. Or person was setting we as a phone as a standard for Christianity. Attack. Because who nipa na wo person wo chere say you are trying to give a constructive criticism. One kasa one constructive. And what the problem no? It me akasa me check na me hunu say and before because of religion we don't have any technology. One so up apart ho here dey. Wo ni pa na wo ka say and religion ti ye me be companies. Wo papa kwa me amankwa wo betena wiase company do say no ti me eti ye wo ha ye bie company no ye mra me kan kire say ye bie company say ya fa nkofo adwumenti ba be mark register na you can see say one say wo hunu say wo bi pre say kikikikikia he's up to something but at the end of the day no bo hu say ni nyansa no so asa biti no. That's right. Ebepim say still now on shed any exposure bia. I'm telling you. Recently yana me hunu say when in social media no so na o say or ye demonstration bi o say then the ama Ibrahim Tuari o say wan. Papa FM no ope. And I'm say we number 1 one kasa wa economy na wo mu ntontom krantu mu ni wo mu ni nkomo se edum light o mu nya homobro watimi afi say akọ campaign ama obi a wono no wo Burkina Faso. This is wrong. But papa akwa kasa wo hwe na aso wo se gana ni o utim so Nigeria ana wo check you because always on the bia wojina so religion emo obi anko asore emo obi anyewe emo but sanka obi anso anko asore anka untimi metena social media akwa nkasa say. That's right. Akameno ka say obekasa be wie na mobile phone kurenkuta but enam kwesi ada asore a omo ba ye ka say emo kro no enuti na ma otimi ekuta mobile phone de nam kro mo kiache etisi ya ka say Christianity pa dia hey any cause will be a downplay Christianity. It's a me so wa kasa bebre no kasa bebre mitimi hwe ni dins abrantie pa dan wo je enempo omo a mefa sa avram bem mo hye mu omo sua de akọ akire ni ayi no kra no ene omo kro ma ba beti ase de wogi de no som eno anu no because it's better for you to believe and live than to doubt and die. It one no kire o say de wogi de ni eden som. Oh mama me can say and I walk asori na enti ye kwa asori nti ye nya adwuma oh ni pe bia walk asori bia ye adwuma and na adwuma no so ye kwa akoyere de ma adwuma no ya kam ne ye ma ye position nyina no and say ye kuta good morals ya kosua no wa asori ne ye de aba adwuma ni
enunti yenye ya adresse e kwa akobọ kro no bi wadwuma mu ho enunti na ma Christopher fa ya me mo positions wo ho because asafo na kire because asafo na wo ho say kire e ma ya futuo e ka boni anim eti sesi ano wote ho na Christosom na ama oma na ye lazy ama oma na ye lazy wo kwa abrochire asori bi ani wo wa na ka kire obani him kokkohwe ni pa egu om na ase. They are always teaching people. They are always preaching. Now then a young kwaya had dear. Only panity me call hard down to woof a shame say cream. When I'm showing you are seeing your man. When we or when you hard down no Tom Pensim. No in your best friend says no in your people no go to woofer. No the reggae shame. Or Soriano po will move bia with us. And can't cast one in Namuan or didn't see the Akonia Dumaye. Omo no social media omo twetwe kwasa asem no won say akwala nya adwuma se panyin pa adwuma enuti yamfa nhye yetirim ne ehunu ne say brofo me pa cha brofo enye ye kasa eno no enye ye kasa me say record ye be set o wiase anu ba di o 2020 na me pa say me kukuro na mboko wura parliament say me so omo ka brofo na me katwi se mra wo mani mu se makokodu na so mo kan brofo na me katwi ni etimi jerimi na mo jerimi na no se ebisi wo ho akwa bi ekoka atwi o mo se da masa na den na wo ye wa ha oh parliament o mo se so katwi ni wi on translate ba brofo mu minister na so omo ntitwi me se jai minister wo te wo mamu ntitwi ebisi ye recently one of the new ministers no okay na say wo he me nkrofo no se me bedru ha me katwi omo mo votu maame no omo si me nkatwi na no mo ti ase masa o sta so katwi e wa na say wo masa come on tum kan o say no omo nti na me wa ha o say mo nti na me wa o say NDS e ma o kan dey say o translate bible of for katwi we no dey na che say ye nyina be wura ho me kwa na me translate di machi enti me kan no no so aka e say ye the 4 hours na de ba wie me yi no makoma na translator so I me say eno na e ka ministers ni bebre ya hye no because I'm telling you Neto muntu be kasa no. Abra wo brofo no city o. There be wo ko India. Me wan so masa adwe do mutiri mu no. Omo boa o man na meto aboa o man city. O say yeso timi to obetimi akaba say o be express no ho pa. Ho na problem ne say. Express o timi kan bo so ase. Yo, when say omo de brofo ka e reti nipa wa ya jani uni de o. That's right. As you show more can brofo crash off you come on can brof. Omo ya cromfo crash on mo catchy dey someone na mo frɛ wurade. Hey! Can brofo ne dey nyame to meeting. Messi omom can brofo ni bi. Ba ko lanchi book. Me ko bi, me ko gi book ni bi na me kan ye. E kirei no asa be lanchi foforo. Me sa ko bi, me wie na ade bi ma me nhwe book yi nhwe ade. Otimi mitimi kanya du baby a no wasa ko hyase no wasa ko piki nsem bi wa ha no wasa dia betwa na da buku no ana da ko dem conference semasa ade a we ye pa wase ma anya ne say be den na mitimi atemeka ana say oh ya lunch bi ma misi ho na se wo bi on bapem say just photocopy nkwa na akwa ne ana ode na adwen bi ti ye ana wonim say book ne e ba beje pa ba se pass ye kan pa ne de atoto ho no ye nye eti brofo message bo my Ghana I'm telling you oh sure because oni pe bi on te brofo but nyansa da ni tri nyansa da ni tri mu no masa woko India yenka brofo omo ani jo mo kasa no China yenka brofo ho omo ani jo mo kasa woko France yenka brofo ho but ade na yenko aye hade che se omo pese omo ye brofo ne se eye composed ma obia se onipa bia enti onipa bia onte brofo bia ye yehu ne se we bush boy yehu ne se woni we de onka ho but asumfie nyansa na so brofo nyansa ho yes na ntimi ye hwis no yes na ntimi ye ka brofo bebre no ye na ntimi ye hwis obi wadum etimi ma professor muade ne se guniti se ya omo tonki so pu de man se e bu ba fu o brofo yi na ti I wanna go say
Esro grammar and esro yes. Tech ni obi oya professor wo tech o. Baba be gina race ni so wo su sa na nkofotwa no wahia. Adan ya say o kwa kira de no se ni phone ha no na baba be to hwe de ama no. Papa yi su sa wo sisi akwama ye ready ko kira de ho apno obi gina o se masa enkwase asa na akokire no. School amwa no keep so pretty kwasa. Yeah, mother. It's not about grammar. Ministry. It is not about grammar. It is about the grace. Grammar. Now when the catcher say yes, you bow the cambrofo. Yes, one cambrofo, one tembrofo. Yes, one tembrofo. Yes, I always say yes, one cambrofo. On tembrofo. Yes, you cried the metesano. Arabic and Greek and one of them and one of you. What's your first now? Now, and your man, you may be walk around almost church or crowd, send a warning crown, and no one can brofu. Where did it say caviar tempto? Was a buyer beware? Sad you will say, Southward we are doubt what free take our finance a chromo use. Imagine say, and ya funny say, Sadia we say, dear brofoni say, to say ya, near na ye bad betch, me once will be cassa. And what they are braying, a year then will be cassa or babetisano. What will be cassa? And your answer? Can I with you yesterday? It's yende, and imagine say gun and niba, no could drop bruchly, or could do her 4 months, 5 months, no baba to worshipper. She worship piano baba to it. Ah, yeah, real film. What's up? What? Me pesa me kai. Hey, what's your biawa? Like afemiti some hey. Last one I say a word do say dear you want some more person water. Oh, lady be my not Ghana here. Oh, Ghana in the back. Me show social media am see a rade suya trapa. And no to brofo nyuma na. To Ghana okay. To Ghana. Oh, me say now was social media no so was social media no so. Like a serious so. No nim where the okikakra wonim. Hey. Where da okika nyina wu say ensem hunu nko a na sister yi wo to. But obi a wono wo hwe bia no ayom say e fan. And obi a hwe bi na osre. But it is not right. Mumma ye ninji yen kasa no ho so. To me wo twi kasa mu. That's right. To me wo asante kasa mu. And obi ntimi ko gina obi asore. Na se yeso wo mna meto nyum on konkoto abibinwom. O pejapo mi akese o edeni. Aso eno aso abibinwum ya na Church of Christ spiritual movement mo any Assemblies of God any Methodist Susanna Wesley mo eno mu ano mo toto ya bepim sisi. Ya beto. Eni aba beto. Eni o pejape sunsun sore nyum. Ya je dia koma sunsun sore fo. But enyom so ye kan so ensam e wanyum nim. That's right. Eti mumma yemfa ntu ye hofo ni ye hunu ne se enyoma bi wo ha ye ya yesuatra dodo yesuatra too much me se wo hwe me guso hwehwe pa se wo tie ekwan ya wo fa so wo to worship na wo se ni nua be ma na ya branti Brofna had you, Fegu had you. Went to Brofna could do baby no be the Brofudu at Temna, which one I did. Don't you for Brofudu at them? Make a baby wintiana. But say MPs no. Or be a fence apartment more than 4 years, 5 years. Won't you say or Casacra a apartment? Won't you say, why ya, Miss Madam Speak, Mr. Speaker, Mr. Speaker, obey yes, my friend, sit down, your time is up. That's no person. Kwa be plus one no ba kwa gina ho e kire nyansa pa na obi so kire grammar obi kire nyansa wo so say grammar oh na eti grammar ye kwan grammar eti mi school dan eti grammar eti mi ema full price ja mo hu say onti brofo na say we are illiterate it is one go school ye krom one dey sanity you na me say organa ka say me o say TV lines ya na lady bi wa broche no friend no na na kasa no so person no kasa na o se lady ni mbie na no wo say ya da was yo fa
two. Yeah, you were ha. F2. F will be true. This is crazy. What was that? Now, for almost Etime asori ya chemu tu. Me so hwe me TV ne so a. Ya wo ba bia ya ka brofo. That's right. Ya kokuma se ya nka brofo da. Enkofo se na kokuma se na obrochirefo no. Nipa kwa no o mo India, onko tie India sofo. Nyakopo nya san wacheche bibia pepepe. Eti ya kokuma se ya ka twi. Se de be ya mrewafo yi na abrewa bi kwa asori. Wo pon ba na ebusa se wo kwa ede no te wo so wantehwe. Ene okoya ede wo asori ho. Eti sa suatra brofo no eno na ma ye ankase ye kasa twi no eba fom ebedu mire bia ye ma ne ye mammo omba yira ye nkasa ankasa ye ankasa ye tie akwala bi e ka che ne ma me se wo se mama hwe ma ase bia wo ka ye no e da social media na mbisa mse nti akure obeba Ghana yie eti yamfa nhye ye ntirimu se brofo na nya ye kasa eti se wo kwa akokire kasa mu a ma broni na kasa mra me kira se we broni na baba kira se on kasa Bible na contradict obe kira se hase netie hase netie na emom se nya wa na ade brofo ne baaye na me ni umie nu nyina na yesu ade masa untimi fo adwene ya je se brante mo ne nya adwene o de bi de masa yani nya adwene ba kokora se ye da wasia F2 Aba se Nyankopɔ ti o se ya na wa maga na dani ko ayi comedy channel Ampa that one. Eti o si we Nyankopɔ hwe o se menum se me bo nipa. Ma bo bibini. Kom kasa. Na wo F2 na ede yin. F2 no. Okay, abusafo odifo mo ankasa mu nnuam adifo a da ne da no wo mo gina nyame anim ati nyame ne ba kwa pia bonten se obekere wo mo ye false prophet da wono ba betina obegina altar so wa kira ma afia atara so abro so na bepese ehwe sa video de ba we so fo panyini pa timi se wo sua dia kwa kire ye hwe sa video ne mra ye da wasia Listen, we are not criticizing the Bible. We are only analyzing it. We have to sell items in churches called miracle or prayer items. So obi otro di fo ade ba ko mo ye say sango fo yi omo tonton ne mo aso dem omo fe no empa bo akade e ya atro di fo e na ton sa mi o ma no e ti ne ko aso dem wa ye di aso dem adan dwedi bia e do ko aso dem wa sobolo aso dem ebramu nsuo aso dem holy water aso dem anka aso dem yesu moja aso ye di aso dem adan dwedi bia wonum ye ne ma eye adrodi fo no e na akofa bo wo temeti ase Bible kwan so onyame nipa ento ade wa so dem enka say we ye emba ba ka de anya no kre enso wo temi wo so bo ofie wo akoto yesu moja wo temi wo akoto bi esimo ba no so wo beda no anum bi adan a ebo ho ban yate na ko asori fie no Bible say bi yesu okopi asori fie ofiri asepa mu won a oton ade wo ho no na okoto say enipa to ade wa so dem Bible say yesu obempa mo nyina fi aso dem say aso dem ye nto ade so for with you me Bible say that aso dem ye nto ade chan so bolo ton chan ran to ye ton chan bolo wusuo aso dem ye nto ade na say yamba say yesu moja anganya free na so mo tie mo yawe mo koto aso dem moto wonu ne nsema go so say mo hwa ni ye Ghana fo mo hwa ni ye e say Bible kwan so ye nto ade aso dem nya no kre enti so bolo holy water ensua abonte 5 cities so for the kwa aso dem o se mesira so e to man so a o se 500 cities chase enye ne omo kan say ya enkosi bebia because any nipa adwene mu pie so dem pa kire no sesi a wo say e na yesu kwa aso dem ho e na okokoto say omo ton ade e de na no omo ton wa aso dem ho enyan ene abro no ma ene enantwie ne nkokɔ na no omo ton wa aso dem ho
saa time no dwan ɔkɔ toilet bu a wontimi ntana ha de me count my say ɛyɛ aso dem hɔ a ɛna kwaafo no baabi ɔmote no ya parking preko agu hɔ ɛno na hyɛ Yesu abufuo sɛ mo anya arrangement ni ye but what ba bedu obi asɔre aso dem hɔ no ɛnyɛ hɔ na na ɔmo to books no ɔmo bia book shop o ha ne say the born in so say wo kokɔ book no wudru hɔ no na pulpit nsi book shop hɔ o ha ne say so ya separate asɔre dan na free baabi a wo pɛ bibi akɔtɔ a wo betimi ayɛ de akɔtɔ waso de ma akwa wɔn fa nkyɛ kwa adom na wɔyɛ mu no ɛno na Awurade de ma yɛ nkwa na mmom sɛ obi ekuta anointing wɔyɛ ɔde bɛbɔ mpa yɛ anadwo a anointing wɔyɛ no ɛnyɛ Yesu dia ɛnyɛ free yɛtɔ ɛnkɔfa nipa dwemu ahyase ebie na me kyerɛ wadeɛ okay sɛ wo hunu sɛ wo bi preach sɛ ya asɛ he's on fire ɛkɔm ka ho ɛkɔm ka ho wɔyɛ ministry no wɔyɛ as he's on fire wɔgyina hɔ nyina ɛkɔm ka ho etu wo sɛ ɔyɛ saa na wɔde attack nkɔfoɔ wɔnyanya baabi gyina sɛ kukuro me sɛ deɛ ɔbɛba abɛtɔn koraa no wɔahwɛ ɔno deɛ banku nyina ɔbɛka no aso dɛm emre bi atwam na yɛn preach bi na nse koraa sɛ ɔmo nya sɛ preach because ɔmo preach pɛ na saa bɛwɔ me a masa wonyini nwie ya yɛnsena kwatia men preach nkasa na ɔsɔfo deɛ ɛyɛ dɛ na wokɔ baabi a na security di wachi akɔpem sɛ da koro deɛ me yɛwɔ fia me hwɛ sɛ akrɔmfo ato ahye so wɔda mu sɛ yɛmfa tɔn so nkɔ bullet mu saa da no sɛ man suatuo to anka saa da no nka fie hɔ anka onyɛ papa obi ba me na wo nkwala na me wo fie as a father akromfo beto ahye yen so na me so makɔgyina hɔ wayi ya free wo wom ka magimi sɛ yɛde spiritual approach yes sir ɛkɔ adeɛ bi a yɛ spiritual that's right yɛde physical approach so kɔ adeɛ a ɛyɛ physical ho eti mi gyina ha yi sɛ ma ba na ma beduru kwa mu baabi na ma hu sɛ boys kutadua mo asa hey enya fe na mbɛbɔ tons anu ti na masua kunfu no mɛhwe wo papa na sɛ David ni Goliath wa bo na ma Nyankopɔn so ɔfam na koma ho a wo na wo baba behia na ɔyɛ wadwe sɛ wo wanom red na tisi so na me ginjam a ɛno na bɛsim heaven kwa Anuti yante nyoma bi ase mesi na me preach te said the abranti preach okay sata minimum mini bills bi atua air condition ya so e ho ye fan no so ayete say prison fan no ati kokro kra ebosun from mama aso dan yi mesi enua sisimu te say obi sere enti edam ho nyina mfuturo enkonwanye hwenye wugina puppet so obo se kunkuron na gufom etu se management ye poor eye dentina yes Daniel de no ye man of excellence emra ne Daniel na so dane ho but emra ne Daniel ko nanim ni nyina na bibia ba be expensive Nyankopon de call ne be mo osofo but administration work nyame nkyera wo da just a wo na wakosua enu ti was Jesus grew in stature and in wisdom. That means one for wisdom no one for stature no and free sura ma obenya no watas fasa so it is a yesu ba ye no and na no ye obi anafu atu no oni says pastor ono ankasa ne pe so wuti we ya wafu asase ya kase yi empacho enye nyame na aye eye wa mistake because exercise is highly spiritual. Eti shade say edumre bia na me preach hey osofo de wo hia bodyguard san na minim de wo fom kopem say akromfo beto say me so omo ba first one second one dakro de omo ba na me frɛ police ni panyi ba akɔ ka kyerɛ so osofo wo ta tete ye pa na ade na wo fa security anka hɔ no kama no ko yimi kama ka sɛ nyame abɔfo anka minim sɛ obetu fo ama me aka kyerɛ sɛ na ade na wanfa ɔbɔfo ne number na wanyɛ dɛ wanfrɛ no
Me ever since me nya security go fie wo say cream. Na me koto kraman dem say go kraman so bo mpa ye man no 19 no. Akrofo na ma ho bi. We Bishop Dark. Archbishop don't come. Say we are not to toilet. Me 19 kraman no bo mpa ye man ka chen say Nyankopon honhom mra wo so. Na boy ye ho ban. Say Nyankopon timi yusu nipa. Ede wo preach kanya na asam ede converting kofa obetimi yusu another nipa ede abo nipa nkwa ho ban. Yenti ase e simple. Abrantie preacher or preaching. What's passion also them ho? Hey, only expenditure be only bills be settled apart from light bill. Imagine say nipa way or kasa afa sika ho say will be the sika ababo nyame adwuma. When him koy obefa so obeka no because one kasa only bills be settled. But who no say so who so sofuo bi ekuta sikam na waye busu bi na oton busu no na oyewe say wanya sika o hu say wo papa kuta sika but unim ka wode and will be by sponsorship meeting oba bedu ho no wote ho no na okan nipa wo ho obetra mani penam say hey and that the why calculation no say odifo no so wahu na am say tanase na me man yere tanase na am say me chira wade na am ko yi TV sika mitua na every month no me yi receipt ba ko na me chira akwa ne ba na nu wow ehwa o say bie ni bag no wasa chem 2000 wow was afi na mate wase abrantie ebetimi abakora so ne ma me ne da ontua live wa mo no ontua mo ka ebetimi abase camera no kra camcorder e na ne yidi di twa no e na ye hwe wontimi nkofo obi ba emfa camera mehye ne nsem esa wontena 24/7 no obi tifi a wonhwe abra wontua ne ka you have to pay the person ya se do kan sempa odidi nsempa ho Nyankopon de wosra ne ma wo odifo na administration work no your personal responsibility if you are having less knowledge about something go and learn it so when to me who say humanitarian administration now forget it when who say dey we say we be preach na me say media bodyguard dey eye de nam kofa sa preach no mutayi me kofa bodyguard na me kon no bankum omuni omyam banku omyam kom na me di omatam a dako de me kwa yie wonyina hini OMG hey Ogyaba na ba hey Ogyaba na ba hey omo bagi twi gu me so me nya ahode tishi wura me ka mu no na me wallet ayera ya wia wodi fo abepim sese me hunu wallet eti me first Ghana card ayera bepim sese me twa foforo eti busa ho say sa time no na minim se bedu mere bia mahia na me fa bodyguard si wie ye fa security wie ye afei ka nchesi me biem mi fie ho o ma ho biem ebi okwa me hye da bie me pono to akonfo ba ha che o mra o se ya ma because o ba beto abodamfo bi wo fie wa o so nyame ngo sra hye o ma wodi agora ye beja wo kwa mo akọ heaven straight sani o ma we say nyame o mekira wo wodi nyansa na dinka dia ma odada church administration me say na Peter kura na Peter wono ontua TV bill ontua water bill ontua light bill Peter kura e ka kira sori ma say mo kotonton ma ho de na mo mfa musika mebo asori abranti o preach so wo so Peter mo de be kokko street because of ade am koton mebo church nti obi ewu aso dem am yankofa busuafo mesie no o hyese na nkasa ne kosie no sanka ye ne ka social media anka be paija eye den na akwala wo wa hye nyame adwuma ase untua bills bia okoka se tia eye papa donka mu a omoton books yanti nioma bia se si yanti ase a yanso ye beba be yete se nkofo bi om se osofo de ni kwansa wotoka osofo de ni kwansa wo ye we so enne ni Ford be bre wate asori wo sinka eni kwansa evangelist kwate asori enso wate asori kasa dodo enfom so ompe osofo kokko se we nche osabe posters me kasa bi let's me know me o se papa ensem we yen nda na bi besi kumase ne ade no makeka bia na wo kan software sisi and cars or dem ne ade
There's no pretty 8 year cars no ye any idea. Se sofu mu hwe na asore na ho. Mu hwa so le din. Dabi, Junior Faton Chani here. Churches of Christ. Church of Christ. Yeah, Churches. Hey, what you affect one here? Junior Faton 1 year here. Asore ni din no. So ni din no. Churches. Hey! What mistakes can happen? Number 2, she pop it to Gilam. When you come out, I wouldn't get that. To be honest, men are the catch it. Only if I come, Nim dear Yaman won't be. Only be. See, Yamadi Adam Namao. Share a dan and table dying. A table dying. Banana nipa no okoya banana nti sofi nti nani afra nani na timi abia hu omo tonto obush ne enso bolo ne ade wa asore ade tuatwa asore ho girls but nani ko so na timi abia mo na hu se Spanish no kwa ya ti yo ano dia friend say you were near simple na wa be you be there so ho e serious enti se nyame frem foforo na sa mo dia akoma hye mo dia hye no e ka nyame asem a munya abotre na nyame adwuma ye de nyansa ose enam say wapo nyansa nti no me nso mapo sa ye de yi ndi mi sofo nyame afre wo ye adwuma no kama wo hwe top na ehye no dabi oh gradi nyame e ba cho mo ye hwe video no I want to watch that scan ne pa video se nipa no wakasa na hwe personality watch that scan ne pa oh hwe nipa no wakasa no no mu twane na se de na akase ebe ye we me se ni shoe asibara abotokro hwe ohye ntoma hwe tra no ohye ntoma tra ne je se combination na kasa na amfa ebi what you see Churches of Christ so papa I say abo say contact yenche no ko sua na akwan what you see contact yenche ko sua na akwan ne hu ni nyansa na de wogina ho ye sofo kombedi wache omo ka se bia nyame adwuma no se wunim Bible mu na wo kono akwa preach wa Bible yetetere debi o etwa se nimdie bi sa beka ho wanfa nimdie na nka ho enwosra wo so pa but enye ministry na wo ye no papa wo mutrimu se Yesu Kristo eba so ohiani oba so ohiani sa ena me say mistake kesi o ma ye nso ne se o mo nwene nkwa akire Yesu na mo se wanye correction wanye hwe eye de no kofa ahwe yi eja oje correction way ankofo bi so say ya ntwe wom Mark chapter 6 ebisi wo Mark chapter 6 oka kire asuafo 12 say mu nko na mko preach sa emra wo ko no oka kire mo say nyampese mu fa pe eye puma anase staff mamu mfa brodo mamu mfa bag mamu mfa hwe mu nko na mko ka nyame asem efe bia obedru bia mu hire fi ho hwade esi yo Bible say nyo ka kire so mu mfa pe eye bag na won say tete no ne wo bag bia ye de bo na say ase pocket bu omu a good eno pa na Yesu Kristo ka kire so mu mfa o what is the intention eno ka kire so say mamu mfa coins bia ngum mamu mfa gold crash mbani nya empty na mo nko eda na Yesu kire o obeso wo kire o say ko na mo nko no eye den ya mo bagi seed that's right afehwe nipa mo nko puma pe na mo fa na so Bible say emro mo sta so mo bom pa ye ma yalefo no o mo de anointi o esrasram o ye no mo nya ne free nipa ne nya be no mo de koto o ye no o mo nya ntiase o aye two things obi obeka se oil drum obi obeka aye two things it that say obi na sponsor omo sikeni bi na sponsor ebia oil no ana say nkrofo na omo bompa ya mo no odi fo nyame shira o jewe o nyame shira o jewe nyame shira o hwe papa ajanka dodo a wo hwe omo e wo Ghana ha na wa ya kwankyere say wo he ye mo afode fa ma ajanka wo do get na no a wo so wonti ase wo bo afode wie kurapo yesa ma wa no ti oil se wo kodu fi a fa koya kwankyere wo so wonti ase na we ye to if na before kire say fa 2000 brand sana mama oil e bi ni o me say osofo yi omo dwene say Yesu ye hia ni nedu ba bia mbi so say nti omo kan omo Bible obi o ye hia ni na yakodu resere so na obu say suafo say ye nya ba bia nto aduane ma nipa wo ha yi 5000 nipa 5000 sha
Answer na ni friend is obato mobile ball. Na ne na ye dey. Esi bi so. Waboa no ho asie. Eti sankomo kire say restaurant bi wo ha betimi provide anka Yesu nko a obefo mo nyina duane ka. Sika no konya no he. Ayo. Carpenter ni ba. Ayo. Enti yemfo nhye ye tirimu say enwosra de baba beto so say cream. The administration job no eye nimde ni nyansa etwa se wo use de ka ho. Wo bia ba asori. Na wontimi nka nchon se wo bia ba asori amomfa susu nkakra akra na meto ha. Na boso me so ye de ato. Ye de atwa library. Na se wa ye book na se obi aba won konkoto ba kwa. E money. Administration work. Administration work. Enti se onipa bi wo ho na se like ondu ba bia wo bia dura o ka se bia de nipa ne ye bia ehu ni mfaso until se wo bedru ho until se wo bedru ho first part ye nkola biobo so wo papa te ho na o ka ne na boso na o ye ne na sei ayi ntie ya ne ye dwene ho aye ntie ase da kru de mbusa me na wo say wo enye life ne abo me ye me na say pe na me check me kika ne oma bom ika ne oma bom me kika ne oma bom me kika ne oma bom saa ti me na be si form no na me masama me ka kira me yire oh wonyini nwie ya yensra kwatia that's right enkofo bi om ka say osofo na mo hye coat akese no om coat kura so se ne ye de osofo na wutwi ka ye mre yi mu enti wo pese se de Yesu ebo ne brand eno ne ye mebo ne ne eti samusi ye follow de Yesu follow ndia na ne mu mobile phone ekuta mo ne ye dey yo Yesu ba wo Yesu mobile phone ena Yesu ba ye ena mo kra de mo ye adwuma no kra se ne Yesu ena mo de dakasa kesiem enti wo pese minyu so abobo ya mfa nkota kra de wo yare ana na da be na medu na Yesu ka se nwuma wentimi aye ne ye be na kese na onimse nwuma be ya shade se Yesu ka chwo mo se omunkofa afurumu ba na afurumu ba na omunkofa de obi antran so that means okuta new energy sabre ni mu eye na anka ye be for de say Yesu opete rubber opefurumu ba obi antran so da oh eti wo ye sofu ntia te say wo de bia no efie ho nya basa efie wo mi say see their life wo mani so no me make sure say wo be baba betra air condition mu empon from akra wo home no wa so dem hokra ya hye da bo ho ka akofo obi ama oba be feel diffuser e dia hye baabi awie ye de machine bia be bo aso dan ho eti wo tiem hallelujah na so obi anu mu ye nyina ye nu mu nye hwam emposi ase eti dia ne dia bon no na machine na so ne mframa ne so ni nyina so electricity ya na etwetwe ko betua na sa wo ba ne ye mu afori a we si boy e na so fo na mu jiji nkofo sika e na mu ye we say hey asofo na mu so ya mu pesika sanke yon ko petrol tro ya min ka say hey church administration ya wo hwe akwa na so onye evangelist a oba teacher ni because the target no prophets because o can say o say obi a o ye sa de bia na che say sa ne we fake o ye fake obobo makwanche o ye fake prophet obi beto so bulo wunya gidie na wokọ gibi na de gidie ta kire be ye adwuma papa preaching ye say ye adwene say ye did Yesu ye na chi a Yesu onu aka say nim say de enioma na obaba be ye say ye ka say afa ni nyina pe ye ya pensu ya bebo sa kromfo enti say ye hunu say Yesu atete ntesu atofom na me say me de me so me nto book me nya hwe wo ba ya no ma bantesu afom bem maame tam ntesu ani di anka ya nwome eti nioma Yesu ye no okon wo say de me be ye de eye ewo fom mo be ye na kese eti mo be ye na kese ende ye nkonko hwehwe eye Nicodemus na waba be sponsor ye hwehwe eye akwai tietia yi ye friend say Zacchaeus na waba be sponsor ministry na mom ye de to TV no so ye se bra be sponsor that's right wo hunu say the TV so no mom na be sponsor and so Ogyaba and osori a enkonfo na be sponsor na TV na ye Yesu dia yo ye mfo hye yetimi antem yo mase ye hunu say emra ne dane ye nso ye nane ye ho wo kura wo fie ho kakra yi kura yi ye busa live ahwesi de wo twa ho ye busa water be ahwesi de wo twa ho na me nipa dodo nyinara obi aba be ge pro no afrahye omoje pro no ma frahye
Yeah, sorry, will be betting me at Tanaho the whole day. The oil say will be a quadrant son, no, so paper. Copem see a bepon. Nipana wa pepanko for Johnson. Me yan na won kosa. Dabi. Me akata won entwe opro awio anosa. Me jai nipa na manenko. We have to pay them. Yeah. Nipa na wo pepa Johnson, wo clean toilet so ama wo na obebo mpa ye wieye na wo koja wo nan no. Wo hu say sanity is in the house of God. Nipa ko me nya ne we have to pay the person. That's right. Eti ye ya so na me ka chom say ye ton ade bi wo hanti ko fagidie som na kokoto bi na kwa ye wi asa sika no ebe de ko tu o pepa Johnson no. Eye church administration wey any bag mu account eti ye so ye meme ya wo ho te say de Peter mo ye obi ene wo betimi aye de Peter mo ye ya pensu anka FBI for ba be fa wa kozisi a BNI for ba be fa wa ko say aso dem na mgira ho hey ene ye de kapa why na be sorry 5,000 one sorry hey wo 5,000 sha ho sen ami wo bi enso me nye ready o si ene wu ha ya na nipa na wu aso dem ho anka wo be ja ami eti ye ntimi nye ya aso nte say de Peter mo ye na papa ne ye say English preachers in ye ya any problem any news da ye papa a program e won if I say Independence Square said then masa oyo pa ya chiche e wi na say nkofo tu ai aso ho asema ama e ho asema mada yanka ho asem ba modifo nye sese ya e baji babia etutu mu say ade na kasa na target na ye difo yeah I'm telling you. Yeah. That is where the target is from. Abrofa sorry bi omo anye program mama omo ntwa to say wow person oye bia say $5,000 so say Jai. Krom heya o me no krom heya Independence Square. Pass me no brem foreign accounts cra to so. Now one for send it. I don't do ntimi nka. Dollar account. Share church administration omo tom ho ase. Ya me fro na se wan fa nimdia nka ho a one kasa wonti nti na first na ye obian person ne ba be ware sofo no what you see because first him say we are sofo a e wo so ye hia ni tete kwa asem e wo so ye hia ni sofo ne dressing ye o pimpins be bia body shirt be bia e shane ade so wo nti no enne ni nimdie na ba nti nyame afro no de nimdie aka ho e bia oye na wo wu mu no eno na wo kasa gu oye na wo asase wo yi so no na dia wo mu no aba betenam what you see na wo dia mo bi say je e wo Yesu di mfako but dia medema of physical na dia metoy ntime fa nchew but dia free mu aba ne dia me dia chew eno no one ni say eno so bi na wo so betimi anya bi dia hwa wo yire na wo ma na bi aka asafo no na so bi ye na sa wo no wo say sankofo nyina ya azam ya akonfo a me bom pa yi apa wo say urade nyakopon fra ma wo nye sa bi da na da wo beto oyer e wa so dem o anasa da wo beji sika Anacho obetro book. Ana obetro book. We papa be kom no wo wi asa hye nkom wa chire o. Nipa o ti say. Omo yesa. Wo wi asa ba hye pen no yam sisia. E na sofo omo to so bolo, e na sofo omo ye wei, e na sofo omo no omo kokoto so bolo. Omo ni abo. Wona obetro obi nyansa. Nipa kron wo kwa wo de ni gidie na ekọ. Wo se gidie ni mo bi ntimi so nyame ani. Esa de oba Kristo nche so wogidi se wo ho se wonim se nyame wo ho a ankonkonko gi so obulu no wogi no de gidie ta akira eye adwuma anye adwuma anka won so de nko biem wo bi wo ho a ne de be ye adwuma wo bi wo ho a ne de anye adwuma eye gidie akwa eti so obi etu bula na so obi baba be se bula ni bi no okobo afore a wo si buoi na se bula no anye adwuma nko mo nko toilet nsi no Yo. Eye gidie nipa ni nya gidie so okwakoye bibia wontimi nkyere wo bi de obi nkonkoye obi nya sika timi de kokko pampa ntoa be kokko tena ayina club obi kokko wi na no saa wo wi a waboa de gata mu ni ade eno de nya news obi timi nya sika no kokko transport stadium ye na motom say kan wo mo pon ball ni say cream wo be nwa sasa mo agya wo huri no kokko tena ne Bentley mu ni watu Fua na wa wudi sika kokoshe no na wo track wo form eno de wo so mo masa mo agyan fans any problem asamo but ma sofo so ko wudi tina V8 mu Jesus eno de ni ko kwa pai azan for ai tese okoto de ne bodwe minima de kronti a omomma ministry ba be ye under serious attack
ɛna akɔnfoɔ kra na ɔmo nyɛ one on one kra no ɛna ɔmo siesie baabi kama ama ɔmo de ɔmo abosom no kra hyɛ air condition ɔmo kra wɔ bills settle na yɛn yɛ nipa dɔm ɛbaba behyia yasosɔ nkanea ɛnɛ kra de ɔmo ba asɔre na sɛ anwomtofoɔ no kra ɔmo ne nyɛ da ɔmo ho srank empagya ɔmo ba na sɛ instrumentalist ne nyɛ good kra na asɔre anyɛ de ɛnɛ yɛde ɛnwom asa ne nyinaa baba bewura ministry mu Paul ma person wana na ɛbɔ keyboard wɔ hɔ Paul ma person wana na ɛbɔ bass guitar wɔ hɔ ɛnso na ɔmo yɛ asɔre ne nyinaa akyi no ɔmo se na church ne de ka nti yɛ so ɔmo nkɔtontɔn ma ho deɛ na ɔmo fa mbɛ support na yɛyɛ pɛn so a yɛtua TV mienu atago masa eti sɛ wo nua bɛma ne mi anka wo da wo bɛda masa mesi abrante we asɔ ne nsa ne ne nan na wu so yɛ mɔtɔfoa ɛwɔ nyame asɛm ti ɔkan asɛm ne waa eti wɔyɛ mɔtɔfoa saa ɔbɛba no abɛyɛ sɛ sɔfo bɛyɛ ayi ɔno sɛ kodwantwi ɔbɛba no abɛyɛ sɛ saa sɔfo ba no na afia ne nsɛ church administration so ɔsɔfo bitimi ɛhwɛ asɔre so afo so many years obetimi abu ɔman Jesus obetimi abu ɔman masa sɛ me meti ha mitua workers mako 42 ayo eka every month na sɛ wo buy na sɛ ya ye calendar bi na sɛ obi kwa akɔtɔ a wo se anka yɛ se yɛ de kyɛ ɔmo what do you mean dam na wo yare na wo kwa print yɛ de kyɛ wo Papa Onda me odifo akasa ni nyina waka ni nyina baba kwa na brem wi ne ya chief edebe na meka biom we would do me chia na small beka sa we ya kwesi onyakopo ampa wo ze wo do di na chia mo ato me no kura so do ombon fu musio ya da bi odi bi mo to so be prophet onim ekwan so obi asofo obi ane kwan yo fa so o settle the bills wo ye na administration sofo bi wo ha won ton book on ton hwe but wo du ho pe wo so be so seed obaji me pa cho asase be na ko so seed yo obaji bottom ni seed no wo bo se de bank account number to so yes we say ye absa we ye fidelity we ye me se bank wo wiase nyina omo de beto so foreign ayi nyina omo de beto so wose won ton book on ton hwe na won ton book na won ton hwe na nkofo send sika gum no me ne wo de no difference say ne wo ne nyina nye sika bi sika bi na sika kankan wo enti yente ye ho ase say as we are having individual differences no we are having different administration wo de ne de ebia na abrofo bi wo abrochire e no mo somonza wa that is your own cup of tea but wontimi fa wo de ne ma meseti as a standard for Christianity. Osofo bia ni go betimi asete ne ho as a standard for Christianity. Asofo mu preach mu bom say enkrama yi wo behwe ena mu eni kwasa edifo ena mo sori a ena sikasem safo no oni TV station onya hwe eno ase wotuatwa instrumental sika wawie wontimi fa ho be compare de wono owo TV ministry difference wom me ha say yantonton enuoma bebre wa ha enuoma bebre na me be kan banku kura me be kan banku e kan banku na me sa to so na bom paye oh sure obi ameji bindi ani atwi moko dia kan say Joshua je no kebi koko kuma se no kebi koko be ko ni twe gu me see church administration wudi agro wo bedem I'm telling you say ye wo aputu eja saa na sa ye de ka electricity omo ba omo check ye no ekwo na aduane simanim say na mensa aka ei e ka ye di ni ekwa pram ka chom sempa cho me di ye ya me adwuma enti we de mun ko jin free Yesu wo anka nko fo ne ko mu kumi emre bi ana me hunu se bus ya twere kire Yesu dia ena nko frutra bus ni to Accra ye do osi no almost on begim scams me twia se me papa Yesu pa ka na me baba betwia ka metini nko okume efiri ho na me hunu se sa Yesu woni ade bia wate asfa sase so ade odija ya asumdie eno kra so anya wi bia to so ye ne dia kra so ni set town betwia eti a church administration abrantia no ho ni nim de wo fom onya butre nsua de se wo sua de adu ba bi a enema nneoma bi wo ha wo beti ase
na mmom sɛ wonsua de anu baabi a wotam Bible ne fa baabi na yɛatwerɛ sɛ wo nsa bɛnkum tiw sinti dua ade bɛkye ne watwa ne maame nsa ato atwene sɛ kaka ayɛ ne maame nsa ade bɛkye ne watwa ato atwene koraa na mama matwa wo nsa no ato atwene koraa sɛdeɛ Bible ne seɛ no ɛti ɔnsua Bible ne yie ɔsua Bible ne yie a ɛma ne nsua ne nkyɛn ɔnnɔ mu sukɔ na mmoa no okay abusuafoɔ sɛnea onyame difo ne nyame asɔfoɔ akasa no mɛsrɛ yɛbɛbie phone lines no atom iti number the screen no ase wonti bibia ase a no wabisa wonti bibia ase a no wabisa wo adwenkyere bia wobɛtimi de aba mɛsrɛ wo ani die mu sɛ wo fra ya low TV set no one low TV set na yɛnte de wo ka ahobrase mu wo fra no low TV set no na kyɛ sɛ yɛdi nkɔmɔ eti papa de sɔfo ye no ɔnkɔ no nkɔsua de na ɔnkɔsua de o ɔmɔmɔde aso sa bɛba biem wɔn sɛ sɔfo yi ne ka sɛ ayɛ te sɛ Judas de bi pɛpɛpɛ ɔba ne de ayi afihwan mu begu Yesu na ase a ɛsuafo ewie de sanka ɛse ɛtɔn de ma ahiafo Bible sɛ ɔka sɛ ɔmo wɔ hɔ ka sɛ bi a wɔ defend ahiafo ɛnte saa no yɛ krɔfoɔ eti abrante yi wo bɛhwɛ sɛ bi a wɔ preach pa ɛnte saa ahoyɛ bi aba ni mu ahoyɛ bi aba ni mu okay ready for other room hello me pastor praise God hallelujah me patro di ne sana ka sɛ free me pastor me ka manso nyankoma ase me patro ye ni nkomo e TV ko e me pastor me chia Seer okay da bia me danya me ne na napo e be ya wo sofo na ne ma me be ya wo sofo na wo mo de wo ma be cheso da bia me danya me asema ne pa okay yada se yami shira ekwa na me nana ekote asori that was 1932 wow na me nana kote asori wo kurom ho aso dan da ho si ho na nsuo yi afa ase a ne erosion na didi ase na aba betua bepo ne suru sei wow dan da ho si wo sisi a eti me nana ne ebeye sofo na me maame beye na me papa beye na anuanum nyinaa eti me nana de shase a da move ye nyinaa betum sisi hello ka ministry asema meti ase pa hello me patro di ni say na ka say free me patro for me you me check with the money town me patro you raining komo me patro that's here my phone is what we my didn't all too much Yami shira why hello mo na so da de bi o mu stay asode tie e expensive na ne combo kura te say combo ba ko na ene kura mic ahoma kura te say ye twa ne yas say no mu twa no omo Busa ne say emre bi okote asore ye den na ye no Badwane me say what the ka wo kurom o bepim say odu kurom o mebo ne say ko o de ko fa ka wo si share ministry share asase na me share me frɛ sponsorship osofo be na wo kɔ no ha jisi wo akɔtua sika me nto nsam frɛ hiafo obi ba ha be ka bi me yesori tia no obi ba ha be ka bi me nto nsam frɛ hiafo me sie sikafo oba ha be wo be ya dia yi me say wo na woni sika so obe sponsor TV no bra sole wo pon so de pen wo fa bag na ko fie simple na mom ye to nsam frɛ sikafo na ye frɛ kwa me despite for na to PK wo traffic mu a won so de ho aba be awe wo ba mu say me patro di ni sana ka say free okay I'm ready come me din di chapo man okay ya da papa ate ya say nyankopon found the family and ka wo man say the ba ya obeko agiye afọ me adika ka bi na me ya pe wo papa nte isi a me mo pasa e mu ntapo me pasa obabo ni na say the ba ya mu ngoto me yami aduma next week morning service wa ha ti be ya sorry yami aduma so ochina obetena se adi masema me ti bo modin na be pie mu bi
oba bi hunu di hunu fo na awurade be fa ne so aboa akora na sa abrante we say na o preachi na me fan say bia o electrician ni nanka wakoya asode adwuma bi na omo ye omo adwen so omuntua ne ka o de bible beto o bedwa sister bia oba asore wa ha na oba bebo afori ye ni kunu say na sofo be na wo kɔ ne ho a je se wakɔ akotue sika si da bi o o se o sere yen so obi wo bia enya wo hye bra beboa o si do abi da bi me sofo de wonya sa wo sofo so a wonya sa so on trust nya 1-on-1 if you are empty what are you going to deliver you have nothing to say enti wo bi so de akoba bia obekɔ akɔti nyamene no wo nipa na esrese bra beboa eye bone abrantie didi ne yira temu amanka se wo mete ye no na mi jama wa amante to so oye carpenter ni obodan so osan so oye adwuma ni nyina bi na ye friend wa putu oja medini minya abotade ne bo adwuma 2 weeks nyina no oye adwuma obo adwuma gidi oka se oso na msi o nya abotere me boabo anu ama me boabo anu ne boabo anu na do 5,000 eti ade do 5,000 no wie na dwuma obo siri joint ye bibia wie ye no ena me de no ko gina aso da na ayi altar no so ena msi bunkotodwe obunkotodwe am dem sa gu no so awurade de wako ya ye wo so wako Pentecost de wako ya ye Trinity won kwa wo mem Trinity me bompa no age so amen oh sa na adwuna nkoso se me de mpaibo ne yesieji sika no enti me bowie ya pe e wapenam so Ghana yenko o se so se o mfa me kakrawa ne ma me am say kakrawa bei empire we nyina chi was na say wo kan say wo boaboa no ama me enti ho no na no abafom o ka say bia me wura fi na am say na si we ye nyame adwuma wo bia wo Pentecost aye say wo ka deken fo ho de na deken de say wo ye we a wo ya ma awurade enti we de say me ni uni sika sem was also asa wo ya ma mani abro am pass say me say no wo dwa na tade ehwo na hu se sika tutu ni pantem oba sha se si de no respect me no me kan se me fa ni sika ma no akwan Satan be gbo wura ni mu straight afei ne wo so asembe na person ne me ka no asembe na me say why wo yini ni a chan wo say an enya wo na wo ka kire a chan say a chan ba ha se ma ne ma me bo afori bia na onipa ne ba manimu a eye nyame adwuma na me ye nti ese me ye ni free wo se an me na me kan na me se wa na kan dia na ne adwuma wi a wo ba ye Yesu adwuma na wo ba ye no na ye de ne yankopon de adoma che de adom ama wo nkwa enra wutua wo home na home wutua ho bills wo se da bi na me se ne me de ate sa ko ekuta mu se ko tiri se organa mu ni ho ka boy ne ba bu no ro hello betwia beka hello me pa jodi ne sana ka se free me ka se free tema 25 se free me kwa me asante me pa chini nkoma nyumre me pa cho me tie mo nkoma no kakra amode asomafo no asemo be pa cho asomafo no tema na omuhia na omoton omoneman ede ebo adwuma no paso bibiara na ye omodie bia na asafo mani nyina ade nti na tanzo omoche be omoche omoneman kra ma obi bia am pese mbisa se enu etwemu ana eni obi okay enu antina me free okay that's it nyame show okay enioma bi a esisi wo Bible ni mu yen ya pensu yi yentimi mfa nya adwuma mani nye okay sa church branch na no mo yesa no eno nkire se the whole branch ni na no mo yesa branch bi wo ho a ayi Paul mo ko ho omkoko ka se ma anya din eno nkire se Antiochfo no so yeso omunye din omutena se adwene ho ahunu ni se church administration etwa se pie free nipa ho doctrine bi enu anyame de ma nipa eye nipa na kasa ne ye design doctrine enu ti se wo ba asori ha no ahunu se e ma na no ye prete wudi agora ne ye bo wudi agora ne ye wo ma ma ne kwa se ne ye ha e ma ne nye dai enye din wo na se obi be kasa wa ha wo nkirekire mu a okofi wo musa ne kunu
ɛwɔ condition ɛwɔ deɛ na ɛkɔ so wɔ hɔ nti ɛma ɔmo kɔ kansa baabi a na ɔmo nyinaa ɔmo de ɔmo ahodeɛ ɛde boaboa ɔmo ho no ebetumi aba sɛ ɛno ne ɛna susu yɛ nkɔfoɔ tu yi yɛ to susu ne yɛ de aboaboa yɛ ho nti wo ba putu agya aboa esi ne yɛ bi ɔmo gyegye susu ne nyinaa nom de ama nipa wei next week na ɔmo gyegye ne nyinaa nom de ama wei next week na ɔmo gyegye ne nyinaa nom de ama wei ɛna baako deɛ ɔgyegye mo gyegye yɛ ebeduru no so ɔgye ne deɛ wie yɛ anasa odwa ne yɛ ɛbɛ pɛ sɛ na ɔmo de ne ba counseling wɔn eti first nneɛma na ɔmo yɛ no wɔ Paul mo apɛn so no ɛnɛ Paul wɔn huru Mike wei bi da etimi fa Paul administration mɛ yɛ asɔre nɛ okay sir ɛnyɛ dwuma ɛnɛ obi ba asɔre yɛ so deɛ ɔpɛ no wɔtoɔ nti wɔde ne nsa hyɛ ne bɔtɔ mu asɛ ne nsa no wɔ ani ɛka 2 cedis a wɔ hu 5 cedis wɔ hu 10 cedis wɔ hu 20 cedis wɔ hu ɛyɛ Peter mo apɛn so a anka wɔn nsa hyɛ obɔtɔ mu na wɔgu so a wɔ calculate no anka wɔn ma ɔbɔfoɔ no kunkura long time yɛatam so ɛnyɛ busuafoɔ na bɛba bɛsie wɔ all shares ɛna bɛkɔ akɔsie hu ɛwurade yɛntumi fa tete asɔre no yɛma mɛyɛ ne akranyamisha hello what's up for hello good evening me patro di ne say na aka say free atozu dom pass me patro ni nkomo me patro etie o papa okay the bad TV instrument say na omoka language as a kana kuruma as a baby abefa bia office bia abeko bia achese borofo na okana Sadly, I am a big problem pa. I am a big esan say yɛmfa bibi te sɛ Ghana education senka language bia mefa sɛ Ashanti region a yɛka twi no education no ɔmo pa ɔmo mfa twi ɛnkyerɛ de na English no ɔmo nyɛ sɛ subject so because nkwan bibiri hɔ a borɔfo na teacher for the kyerɛ de no ɔmo nte ase but ɔno ankasa ne language na ayi twi no sɛ yɛde kyerɛ nkwan de a nkwan bi hu ade more than sɛ yɛde borɔfo no kyerɛ ɔmo de na bi so parliament Ghana parliament no ɛhɔ yɛnka twi wɔ hɔ ana sɛ yɛnka twi wɔ hɔ a ɛka mesrɛ sɛ ɔmo ma kwan na yɛnka twi wɔ hɔ sɛ dɛ na mo kan because binim sɛ nipa no bebree wɔ nimdeɛ ɔmo adwene mu a ɛsan sɛ borɔfo no ne ka no Ghana ha woka borɔfo kakra na otia de wi besi asewo no wobɛyɛ mɔbɔ nti ka ɛma kwan yɛnka twi ɛwɔ hɔ sɛ dɛ bɛyɛ ɔmo mtimi nkasa no ɔmo nimdeɛ a aka ɔmo adwene mu no ebetumi bɛpɛ abɔnten deɛ ɛtɔ so bi mu yɛ evangelist ayɛ ɔmo preach kurom no they were problem kɛseɛ paa wɔ mo ho number 1 obɛka nkwagye asɛm nipa asesa no asɔfoɔ ɛne asɔre ɛne wo preach tia wɔ mo na wo purpose a wo di preach na aseɛ ne sɛn opɛ sɛ obi a ɔyɛ de boy ni sakra ɔsakra a ɔkɔ yɛfa ɔkɔ asɔre nti wo preach against Yesu asɔre no ɛne asɔfoɔ nti nyansa bɛɛ na wasɛm a wɔka ne mu no na asɔfo baako ka sɛ adwuma na yɛ na sɛ yɛmfa nimdeɛ ɛnka ho ɛnyɛ ɔmo because nimdeɛ abɔ wɔn nti no o program no ɛbɛboa yɛn a yɛtie nyinaa so obi yɛ sɔfoɔ so ɔkɔ asɔ so ɔnkɔ asɔre sɛ yɛwɔ mentality sɛ nyame fi yɛgye sika ɔsɔfoɔ daka ma yɛ problem ɔsɔfoɔ hyɛ atade pa yɛ problem sɔfo monkɔ so ara mo kyerɛkyerɛ because nim sɛ nyankopɔn bɛfa odiifoɔ so ne team no ama nipa bebree nya nteaseɛ na ama Kristo asɔre because and obi betuma tra pɔnkɔ so every tamale abɛsi akɔ friends say Cape Coast ɛnyɛ saa biom ɛnneɛma ɛdane a ɛsɛ wo so wodane wo ho Bible no so yɛnsua ne yie paa because yɛtu nipa bebree si Judea a ɛmi sɛ mɛmfɛnsia na obi nso ɛmmra so bi Reverend Mensa Bonsi ɛnɛ kora mpɔnkɔ no dodoɔ sɛ ne yɛhu ɛnɛ mpɔnkɔ no kora ɛnɛ yɛ mpɔnkɔ no ɔma yɛ lazy o woni sɛ ɛnɛ mpɔnkɔ ɔmo nkɔ mirika bi nanteɛ nko a oh
Antonio maybe I say, Antonio maybe I say, hey, what's the evangelist for now? Problem, they say. A young no can say, Bia, I saw it no more, you know. And you saw it now, you. Yes, now sorry, no so preaching. And what I about sorry, you was segmenta, you did preaching. It's one evangelist, no, I dear wo yano or and you saw it now, you know. That's right. What for sorry, didn't baby party, baby, na who play. It won't mean for expenditure, but to me, media. Who bet me a general, a preachy, obi chemwa, obechemwako, send you from toilet can or the coffee. But me, media, a Bruce send me preachy, ya vampire toilet can will be a me feel pan or toilet. That's right. Aha, every 2 weeks be a baby toilet. You, hey, nowadays, I don't know money, sir. There be your money too much, oh. A serious, oh. Meaning say any part of 1 dia every 2 weeks dia and no baba be yinswa 10,000 omo baba be year omo timi komu 3 omo komu 4 man work akura 15,000 omo to kura me bon hoka na wo aba be preach aka say na omo ton ade wo shop wa na nka shop ye ton ade nka ye de wo shop ye gi communion odifo ye wadaruma awadaruma hello me pa jodi ni sanaka se free. Okay, you need to go. Kasa kesema ya wadaroma. Ma kasa ni mrasoro. Okay, you need to go. So for this addition Amen. For addition. Hello. Yamisha also. The network in here. Jinaye, wadaroma kwa sabre bi mwai. Amen. Amen. Especially the this Amen. 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 Okay. Shese kumasefo. Omo so omo pe omachi akire no. Yan first screen mo akire nyina. Mo so mko reshen ye. Akire na wetu ko hwe akire no. Ye chi no. Ya bi omo ko reshen ye. No kura na me ka kire no. Oh. Omo ko reshen ye. No kura na me ka kire no. Ena mbusa se na se si omo ko reshen ye na ye chi no so mo yan first screen e me ko akire. Na Yesu enwo san be pie free screen ni mo aba na. Mu nyina munim se Kumasi asodan yesi na economics nkakra ene edisi enti yenwunu ni say ministry very expensive. Hey, very expensive. Can you imagine say uncle from be adwuma wo ho no obia so okọ asori obia nso ni ho ode akyeye de wo ye POP wo so okọ asori wo ya asori panyi aso papa wie ya wa nwene ho asori panyi position wasa gi Yesu sika. The oya carpentani wajisika, mason for wajisika, just obia jisika. Ya kwa koto cement ni esi sramo cement we here. Yan fan ko ye school down ho adwuma. Ya de ko ye nyankopon fie ho adwuma. Se de be ya agya wo be nyina che papa se mo fa mo kwase asem ko no ha. Cement no eye Yesu dia. That means adie bia ye to de esi dan ni bia expensive. Very sika. As we know, I say, you be a sorry na plant. Now you the plant can see, but you bought plant 5 billion. Hey, you bought 5 billion. Doctor counseling or call by bed. The party anymore. You are big now, so they know her planting. When him no sako. When him sat down, Nana Mekonami Benin. Or be better many partner me who she in country. 5 billion. 5 billion. Doctor here, the end of the sorry. Mesumi here, the end of sorry. Mesumi ni capre. Na me natia na mpa na baba be gina ho say hey. Na ma fafo na ma frɛ wei na ma ka kyɛ enioma nko ye kura o mi hia sika pa o o se papa me frɛ o ɛho na hu sɛ me so sa promise mfe na bi di pa promise mfe ɛyɛ stubborn spirit obi sɛ ɔbɛ frɛ me 9 o'clock agba na dwe 11 me kɔ flash na wasend message sɛ mada Hello. Yeah, good evening. Yes, I did Sadaka Sefree.
Yeah, me think Pastor Sam. You okay? Also, we read the book of Matthew chapter 14, verse 30 to 19. And what do you tell me? Me patch me too. Matthew 14, verse 30 to 19. Bible says, "And you do the Yesu for 3 days. After 3 days, Yesu, among the Paduna Tenasi, FPD woman. Now, FPD woman, and the another material of Casopros 12. So, no, Katia woman keep it. And you know, we are Christian. As I say, how to handle the church, that's the number one. Yeah, number two. So what do you end to? I would do me dinner would be. I would yam do many more. Yam fending for the door and farm out. True. In Impossible or preaching. Yam be said, Yam fear a message bank, not the amount, because we read the book of Isaiah. A default a preaching more prosperity. And the evangelist preaching more salvation. And it's a woman with gift and answer what tell you when you meet them one. Won't you mean and feel with trap baby or Emma can't be here, Emma ye. Because when you go for more actually how to handle the people, you have to feed them, you have to gather the money. Obeba with your mama, Obisubaba with your Benobe Yetuma, send a deep work kind. Obetu toilet him, Obetu some coffee, all these things, you know. A woman young couple may cost, but it's a woman you can't handle those people. And that's so young couple to me moan in the Kaka. Net and go sala one. What to me used now what to me at the bomb by saying you say a deal. But bomb by so far as I'm going to with this. So when you meet me, I was who declare anything be at the good so the Yakama. So what I say? Yes, Christo. Or do they be born of Bompire or the book of John chapter 2? Oh no, we know or small myself, much son. But any this time, you ain't to me boy empire good in so. Nay and family parents or uncle free. I bring you to a lap dog, the Joe whatever, or shall see to Omoka, Yaman getting it, who will see them walk out, so then I effect. So when you answer. One on to most that kind of an Indian. I'm a see any gem more. And now, or be a tenor when you're thinking, made him move many aji. But what I said, organize Jomaka, drama, Jomaka, Oshas, a sweet Jomaka, or be cry about cancer class of many because only be. So what I say, you do it yet. Men tear the softener can one mixing what they call assignment. So Nippedia missing assignment. A year of 4 pin assignment at the Canadian, and one should any false prophet or false evangelist. Because the vision the person carry is lost that vision. So when you lost the vision, you start to manipulate against yourself. Thank you, sir. Because there's no any message God give it to you. So what I say, internet for the away and of course why so far as Yamin Gancho said the away and Yano win the program. And you know, the Amepas militia Kurani say, Koswaya Yatautia, your bonfire mom. Yamishiro Bebre, away yesterday. Amen. One who say, Omonte as ye say, ye Tomadia was or Omonte as you, Omonte as you. One mamma to say, Adiano or ton or tanaso. Davi. Na mom oma bie bookshop yesi won ya kwa hakoko tobi eti mefan se obi a wo ya asori na eben eye Accra Mall na mefan se Accra Mall for ton ade wo ha no so na asori ni a na che se ono so ton ade ana ya ntimi o ma bi ase ya chechechiche mu department no ha ye we ha ye we ha ye we na ade na wo ba asori obe wura so dem wo bo air condition toilet kan wetimi ehunu ba bi a toilet kwan no wo kokodu ho aye free ya te toilet roll dia hye won nsem ebi kura timi edu ho no ma je 3 no ma je 2 toilet roll no ya de cha o mu na se wo hunu ba bi a wo ko toilet ade na hunu ba bi a wo ko to book
The convention back could be basis at walk or national papa spend 2 hours. I don't catch a dinner from any friends. What about team back 2 hours? Are they? Yeah, evangelist for Omu they say Omonya sofo. Wo ye ministry no mu baabi baako pe na de amahwe chema wo che. Okojina abontina we di adifo atam we di asofo atam na asawofo ni twam chese omunti awokọ ho no na ko no baabi awugyina preach no wawoni so baako kra sofo bia ni ho awotwam wo ho ene okojina wo na omu ntwam wo ho no wo ka omu asem ene omu ntwam wo ho no wagya omu na omu ne na wo na omu ko na omu ba say watch the woman. Say watch the woman. And the young bisa senti. We young evangelist who di osophobia tamachra so the ban. Converting and answer say na adwene mo. Young hunu nyansa. Sana mekan. Young hunu nyansa. We evangelist. Hunu ne say ye ministry no mo party baby and a who play. Ya the 4 part na ma wa untimi play. It's one thing for you to preach, and it's another thing for you to keep the church. Wona who preach word no, enyo tipani mia. Makani nyina bomu preach word no, edi Yesu mra no so ose mo nkonko tu ahohomone. Mo fa mo nsem wa yare for so me makani nyina bom e na me ye. Eti mi preach wie na du de e betu ahohomone. Ye wie ade nsa begu ayare for so. Eti hours dodo ye bedi wa ha nyina no. Eti se de obi asifie no wa fa nkofo abetina mu. Omo mbedidi, omo mbernom, omo mbeye bibia no responsibility nya ababa ye dey. Abedam so. Eti meme expenses untimi nkase ena nyame adwuma ya de che free enti ya meme gina hei menye hwe enso wo wie pe wo se wonto kware no na mani tia se generator no enya jonso negum na che se ope collection but on pese wo nipa foforo bi a wo ya administration work di ama big church no obebo na adwuma enye nyansa evangelist for no omu hwe nyansa no omaji and a crow be back counselor. I'm a doctor decoding the mysteries almost 80s more. Papa, we are and a doctor sa Chinese case on San Franco to see a chuku. Papa, Papa did the obey year was sorry demo was who be that. Or no about council and supported TV program. Ye enforce you know a cannot come. Now I support we not the first time and discuss it. Direction we this kind of na papa ne ba ne ska de tenants ano na wo tientie mu asore dem mo we che enioma ayeye no omu hu yo omu hu na ja mu hu kura omabu mo na eguso omu hu pa we mo no omo start nya medwuma nche se so far mu akon time so wonim si e cassette ay omo record preaching we cassette so eto omo ton omo yankwala wanya medwuma mu ampa o nti asesa osofo akosi ewu mu nyina ye hu so omo ton calendar nyina omo ton na wan ton calendar na ebede no wanya bi atia ekotua ewu TV no ni nyina enye Yesu dia eye church administration enti se bi hu se osofo akosi ewu aton calendar me nkondam enti ono so hu me dia ma ne nkondam ye mpe ro send ya saneti no ya me ya dom so next week Thursday you better see defender send ya woni no ya me ya dom next week videos I wanna ano hye it me sraw jebre na tenase ye be di nkomo dwena pa be hye so awrade nhira mo we Yesu next week one John the Baptist na bushani bi de complain bi aba was see a John the Baptist ni Yesu ankoho Yesu ankoho so be teaching say me dey fiase no wa ma mehwe me dey fiase wa anye say so John the Baptist ko dey fiase no Yesu ankoho next week you be kan wa nyame aduma next week Thursday me ba je One crowd was 5th August 2013. Your flower no mic here. Jesus.
Your friend of Mike here says salam haru.